أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة النبوي الشريف برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه، ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه، ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه، وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya Allah, kuvvet bergin dinimizge, rahim kıl ölümüz hem tirimizge. Bereke bergenine bayan berdi, atına maqtav ayttın medil hattın. Salavat selim joldap, ahlas ben iyesin avuz kaldın hakikattın. Paygambar tuğan günde mevlütteydi, iyesi tuğan günü hakikattın. Allah'dan razı bol dep tilek kıldım, sol zattın izin ergen sahabattın. Hidayat yolumuzda onga bastap, hor kılman işinde kılbau şarbaktın. Jansaq jol azgındıkты aulaq etip, nesibin cennetten kıl biz beybaktın. Paygambar tuğan günde mevlüt deydi, iyesi tuğan günü hakikattın. Mahşarda şafaqatın alу üçün mevlütün okumakbız Muhammed'tin. Özümüz pendelikpen kıynalmasak sonşalık katal emes şarigattın. Sünnetті tuğdurdu onu kesip kindik maylatıp, gaziz tenin jumbak sırgıp, көздері сүрмеленген құдіретімен сиярлар хабарлайды мұны жырғап. Әкеден тумай жатып жетім қалды, Алланың көрсеткені бізге сынғып. Жетімнің маңдайынан сыйпағанға Құдайым жеткізеді бірін мыңғып. Бұрындар арабтарда кезікпеген атады Мұхаммед деп атын тыңғып, мақтауды мағынасы байқағанға шығармақ Құдай өзі бәрін шынғып. Кеміс жоқ пайғамбардың мінезінде, кеңдігі дүниенің бір өзінде. Жолдас туыс көршіден аянбайды, бар болса сұраған шын өзінде. Уялшақ жомарт батыр, әділ жұмсақ, ерекше жаралғандай түр өзінде. Жақсы істі жаны сүйіп жаратады, жақсы дос жинаған кіл өзінде. Ұстаз алдың көрмеген кітап оқып, бармайды сөз таласып құр өзіңге. Тәурат Інжіл сипатын баяндаған кітаптар көрсеткендейсің өзінде. Әлемге рахмет етіп жіберілді, айрықша құрмет қылып бұл есімге. Осындай ғажап дінге қауым болып, арман не шапағатын тілесуге. Көрдің бе пайғамбардың қасиетін, түсініп оққан кісі басы етін. Салауат сәлеміңді айт білгеніңше, орындап қолдан келсе өсиетін. Раббының орындаған күшті әмірін, пайғамбар жасаған әр іс тағылым. Небір қиын азапқа душар болды, таратам деп ең ауыр тұста дінін. Жақыны да сол кезде жау боп шықты, ата діннен безді деп қыста бұлын. Қалауыңды алдағай діннен бас тарт, күрмеуге келмейді деді қысқа жібің. Бәдір мен Хандақ Ухуд шайқасында сахабаның ажалды құшқаны мұң. Дін үшін сонда дағай берілмеді, бәріне төзіп жаудың қыспағының. Таифқа барғанында таспен етті, таптың деп салтымыздан тысқар едің. Періштелер сол кездай ашуландау, елшінің білмедау деп еш қадірін. Қостауды бірақ қосып бұл қауымның жоялық деді бірден түп тамырын. Сонда Расул олармен келіспеді, ашуына жеңдірмей күш сабырын. Пайғамбар екенімді білмейді олар, деп сонда ел жереттай іш бауырын. Ұрпақтар иманды болар бәлкім, бізді қуып шыққанмен тысқа бүгін. Деп Алладан кешірімін тілей берді, өзін өлім тілеген дұшпанының. Мейірім нұрға толы пәк жүрегі ай, адамзат атаулыға нұсқа бүгін. Шіркін әркім өзіне үлгі қылса, Мұхаммедтің осындай ұстанымын. Әмина Мұхаммедтей нар ұл тапты, нар ұлы тани білдай әділ қақты. Жасаған 63 жыл ғұмырында ғаламға ақиқаттың шамын жақты.
Былық жайлап бұқсыған тас түнектен жарыққа алып шықтай қалың топты. 63-ке келгендай науқас меңдеп денесі күннен күнге ауыр тартты. Қоштасып сонда барша үмметінің жадыраған жандарын жабырқатты. Айрылу ең сүйікті адамынан тиіп еді жандарына ауыр қатты. Ұлы Раббым деп соғып алып жүрек міне осылай. Қос дүние сардары міне осылай өлімнің дәмін татты. Қос дүние сардары Мұхаммед те міне осылай өлімнің дәмін татты. Ғаламға рахым нұрын шашалыпты, талайдың жүрек көзін ашалыпты. Үмметімен қоштасқан Мұхаммедтің ең ақырғы құтпасай жасалыпты. Мен біреуді ренжітсем кешірсін деп өзідей басқалар да өкеш алыпты. Кім Расул өлді десай басын алам деп Омар көзін ыстық жасалыпты. Көңілі сенбегенмен өзекті жан өмірден өтетіні рас анықты. Мәңгілік өлім дәмін татпай тұғын әзәли Алла ғана аса мықты. Жанына жаратқанды қолды қорған, дүниенің екенін білді жалған. Бар адам баласының бақыты үшін ғибратты талай істі тындыра алған. Барлығымыз жаңылмай жүрейік шай Мұхаммед салып кеткен нұрлы жолдан. Уа бауырлар жаңылмай жүрейік шай пайғамбар салып кеткен нұрлы жолдан. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجل عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فلولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنية الوداع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجب الشكر علينا ما داعى لله داعي. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد تجليت لقلبي مشفرا دون قناع، فلبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ورضعنا ثدي وصل قبل أيام الرضاع، وعلى عشق الجمال طبع الله طباعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
مرحبا يا نور عين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا كن شفيعي يا حبيبي مرحبا مرحبا يا مرحبا يوم حشر واجتماع مرحبا مرحبا يا مرحبا واسبل الستر علينا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مجيبا كل داع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah'ım madak maqtau özüne gana layık. Rabbimiz bizden günahlarımızı keşir, kamandıklarımızı jasır. Allah'ım senden başka Tanrı yok. Rabbimiz bizge Firdavs cennetini nasip et. Soğan layıkta amal ver. Allah'ım осы ауылдың тұрғындарына өз рахымыңды, мейіріміңді, кешіріміңді, мол ризығыңды түсір, берекетіңді түсір. Аллах тағалам әрбір үйге иманды кіргіз, намаз оқушы, ораза ұстаушылардан қыл, пайғамбарымызды жақсы көрген жандардан ет. Аллахым қабір азабынан, тозақ отынан баршамызды өзің сақта. Дүниеден өткендерімізді өз рахымың ал. Раббымыз пайғамбарларменен махшарда және жәннәтте көрші қыл. Ва саламун алал мурсалин. Аллаху акбар. Амин. Аллаху акбар.